80% of the population of this country, of which is 24 million, are farmers. They survive by agriculture. We really look at how to empower farmers to have control of their production systems, to have farmers also raising their voices in regard to these agricultural policies, because this agricultural policy is more of a top to bottom type of approach. In order to influence policy, it's very difficult when the farmers are isolated. We are trying to build a movement of farmers in Teso by ensuring that these CBOs, like the 45 CBOs we intend to support, come into a movement of farmers. Then we also think that if our farmers are organized and registered with farmer groups, peasant groups like Via Campesina, they can participate in these other debates. They can have similar peasants whom they can unite together to air out their voices. And maybe they can share experiences with other farmers and become more vibrant in advocating for their rights. Man, our time is catching up. Dia bidula ipungonoro ichakesedo pe odauta ikontai ara ile wene timogin odauta salo ito mongino sedo pe odauta salo ste corona kan o sedo pe osani kanya pe da haido leto ngana ile mne poli wala regogongo ile leto ngana ni so mai jabe kilo gida braso mai no gali der chakar bera mera kipi ara no ilo nyanyi sida ara ibotinu tamasati mongin ara bonu tamasati chiburu dan gongnore wangena panyen jai kilo ke bon tu kesi akauna pa bon re pap e do reki sara sakini bo kina chibinyo ai chibawu no akanle no ai chibawu raso misle mi jeno bonon me era ni so meti kilo kono po tan sana ka kala na dum na wala pesa do iche jeno ni bon me e sang po ngone bon neto ngana no sari kanyape ela chakini mo min okira tine ke guya dara be ni da be jalo sa ngoro ke chakiliza chesa taki aranyo akani Joni sana disioko
Konyi pule lo seta mato ba. Atomi warga kilo kongi puni so matanga. Kapanda kine kilo kele politi. Asom sene warga ni kamera kira kine. Kilo kele minas. Aberu. Angor. Kilo kele masiti. Kamera kilo. Sai possibilità de bene capani kilo kon. E buneta na ngiti da ipi bodi dinya chema de hotel. Otro mo poli goito ngesa ara. Ne dikilo ko luma no so maite. Iru pakita nguda ne jali so maite. Ko nyar be so ba ko be general. Bera idea. Ne be te kilo ta so. Ma alo stata na kalo na bongo no mongi. Mam nga nyunto. Am nga nyunto. Piar chat bere piar ko nyakna. Chalo ko satu beta ko singna. Lo seti kilo katan na kwatan. Ara cuma. Ngese lo seti. Asa yala mari. Ini bala suami na langro ningina kere. Do ke ki ker ki podeso kera nina. Umongi na. Konye buni kwa narsa kina iboyi. Kono kwa ni go ba beru penginge siko na e oko kingeza tudino long. Sada do kwa na ra usefu mambe podo da. Yo do kwa ni lolito amina ipo. Amuna sapa pule ikosi duwe. Amonya ngoro amonya pesu. Adepa. Nunu gani taime. Gani taime o masetu ngana. Do dendi muniko kuyeni bebi ai beri amarosilailo agirida. E bonguni duchu e kilo kitore sana le luaka lua bong. Le dishara pakine beto arde nyaku na kituku arde nyaku na idioti angilwa kinga nyaku no redu muni bada bere nyaku na rama midwe. So enera beite e bongo da bobo nene bong ne jakat li boy kine yamakin o bala boni be toto e jasinya mata anyamango. Ane basi kesi boni be ese dope la tapuruchu. Ochore achelo setai rasete misira ras. Isani yare ejaberai misiri. Isani uni ejaberu misiri. Isani wangana ejaberu misiri ro kisomai. Isani kan abonga bero misiri achelo seta ochor. Ache airika keche kinei ai pia itogoi ai long ai loti keche boro. Nweja asu nwebet ke sage onati som. Isani kanyape ageberu aipono kin ikenya mat. Elosa berak akito amota kito. Ache ai loti gwen ai tamata akine ngunyo ari barene ara tuk akipi. Ai lata keche sani na down ta kesa nyamya. Aite monokin kwa nidi aso bodonu abonga idoko kitoki alanen. Obuni konyetai abongori misiri. Isani tomna adiope obongune so misiri alote ne so chor obuni konyete de sa lo polo ne sa utar ne sa lo ngana kenyo ikedwe dwe utaka ne sa chor na ni kedwe ne beta iko nei aswam e basi kesi bonebe ne selosio ne sa pesi kina ke carpet disani unine abongu papa anena ne lo sera mata ke juge ana ko ne si papa kipi kedenyo kedinyamat nesa morna ta kese iner no kaleket te meraje wo morne te be iner ikanyare no akwar ton sani kanyeuni no akware e joto ite bere kesi e basi kesi botomo sani kanyango no ne ru ibe kokoroba be ogeuni bobe kesa gwauni nare kwanyi tubodo kwani obuni do kwani sani tomono ne pene tomna do planning aite kesi don weke chenyo nare kutado jede kenyo eke meret ere kwani kesi tunyare kutemeret nesikwa ni round akiro no planning amoro mune gwa na reta jono ngon murra egwa na jono ba isani di soba ta kesi ore mamuda bere pero da rosite arida nakene ibare ne diding wile ma teacher paki ne ma mere kilo kiti apaki ngeselo sha beru konye tay ngara kinyo e kilo kiti konya dari bare ne noi e kilo kiti. As a mind of having the communities have a sustainable way of managing their livestock. You know, right now the medicines available, these modern medicines are available, but very expensive, and it needs a lot of resources. Yet the community are just poor peasants. So we managed to put together
that information of those medicines which are available. When